muze tuganiye ku buryo bwa gisirikare dukomeze turebe bikomeje kubera muri buno buseruko bwa Congo. Umutekano rero uri gucungirwa mu buryo budasanzwe. Ni mugire vuba rero muze kumwitsa TV tuganire dukomeze kugenda tureba ibiri kugenda biba mu birometero bikeya rero uvuye mu karere ka Rubavu, za Mbuga Ngari ndetse kandi na za Grand Barriere ndetse na za Petite Barriere. Na makuru hari rero agaragaza ko ku mugoroba wo kuwa gatatu umujyi wa Goma hari umunsi udasanzwe humvikanye amajwi y'imbunda yateje impagarara mu bice biri muri kilometero enye. Turaza gukomeza rero tubabwira byinshi bigiye bikomeje mu kuru rugamba ku mirongo y'urugamba. Tuba turi imbere cyane kandi amakuru yizewe ntahandi wayasanga uretse ku Mwitsi TV. Mukomeze rero kugubwa neza kandi mwibuka gukora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana gatanu ku kandi. Mwitsi TV.